Red Blue JD. Kandi nkomeze mbifurize ibihe byiza kuri mwese mwabyumvise twinjiye muri amasaha ikiganiro isi none ikiganiro mukunda muri benshi ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye ziba zikomeje kuvugwa cyane hirya no hino mwisi muri rusange. Kimwe mu biri kuvugwa cyane ni mu gihugu cya Espagne. Intara ya Catalonia muri Espagne maze igihe kinini isaba ko yakwigenga igatandukanya na Espagne. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 habaye amatora ya referendum yitabiriye ku kigereranyo cya 42%, aha bigaragaza ko ubwitabire bwari hasi cyane. Ariko nubwo byagenze gutyo, abitabiriye ayo matora ya referendum abagera kuri 90% batoye bemeza ko intara yabo ya Catalonia yigenga. Iyi referendum yakurikiwe n'imyigaragambyo ikomeye yahitanye bamwe, abandi barakomereka, n'ubwo ibintu ntago byifashe neza. Espagne ntiyemera na gato ukwigenga kw'iyo ntara ya Catalonia. Hari bamwe mu babikurikiranira hafi bakurikirana ibibera muri kiriya gihugu cya Espagne bemeza ko mu gihe Catalonia yakwigenga byagira ingaruka nyinshi kandi zikomeye ya muri politiki, ubukungu, imikino n'ibindi cyane. Wenda dufate urugero rwa hafi ruhise ruza nk'umupira w'amaguru. Iki gihugu cya Espagne ni kimwe mu bihugu bikomeye mw'isi, by'umwihariko kikaba impamvu yo kuraza amajoro benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru mw'isi bareba umukino urebwa n'amamiliyoni y'abantu hirya no hino mw'isi, ugahuza Real Madrid ndetse na FC Barcelona. Ariko bishobora guhinduka mu gihe cya vuba, ubwo no kuvuga ko ni igihe cyose intara ya Catalonia yakwigenga. Ibintu rero birashobora gukomera. Intara ya Catalonia isanzwe irimo FC Barcelona ikomeje guharanira kwigenga nk'igihugu ikitandukanya na Espagne. Icyo gihe rero biramutse bikunze ibintu byarushaho gukomera mu mupira w'amaguru hariya mu gihugu cya Espagne, kuko ikipe ya FC Barcelona ntabwo yabikiba muri La Liga, ubwo hari ukundi byagenda. Ese ni ryari agace runaka gasaba ko kakwigenga biba byagenze bite muri rusange? Iyo referendum ibaye se yemerwa byagenze bite? Ingaruka mu buryo bwagutse iki cyemezo gishobora kugera kuri Espagne zo nizihe? Turabyinjiramo mu buryo burambuye tubisesengura, dufite ibyegeranyo bitandukanye, turi kumwe n'abatumirwa batandukanye basobanukiwe n'ibibera mu gihugu cya Espagne. Birumvikana n'impuguke mu bya politiki kuko bari bikurikirana umunsi ku munsi. Senateri Uwisenga Shari, ikaze mu kiganiro isi none. Murakoze. Ikaze mu kiganiro. Turi kumwe kandi na Alexis Nizeyimana. Alexis, ikaze mu kiganiro. Murakoze. N'impuguke mu bya politiki, turi kumwe kandi na Emery Nzirabatinya. Emery, ikaze mu kiganiro. Murakoze Fedya. Ariko n'iki Espanyol uziho? Ndakizi. Ubwo radufasha kubyumva neza no kumva icyo bavuga mu rurimi rw'Icyesipanyolo, aho tutarabasha kubyumva neza bagira icyo batangaza kuri birebana na referendum mu ntara ya Catalonia. Turibuze kubyinjiramo mu buryo burambuye. Nimwe tugiye kubana kuri ingingo irebana n'igihugu cya Espagne n'ari amatora yo muri Catalonia muri rusange. Nje nk'isanzwe mu kiganiro cy'Isiano ndi Ferdinand Wimana, mu kanya gato turabara tubyinjiramo mu buryo burambuye. Twinjira mu kiganiro mu buryo burambuye tureba mu by'ukuri ikibazo cyifashe gite, cyatewe n'iki, amateka turuka he muri rusange, ku buryo intara yakwigenga Catalonia ikabikomeje kwibazwaho n'abatari bake hirya no hino mu isi. Hari abategetsi bakomeye mu isi bagiye bagaruka ku kwigenga kw'iyi ntara bavuga
ibintu bitandukanye. Wenda mbere ko twinjira mu mateka mu buryo burambuye, senateri Uyisenga Charles usobanukiwe n'ibira na politiki mpuzamahanga muri rusange, uku kwigenga kw'intara Catalonia hariya muri Espagne ubibona ute muri rusange? ngira ngo ku cyumweru habaye referendum koko, ariko ugiye kureba unyuze no mu mateka usanga iriya ntara yagiye inshuro nyinshi ishaka kwigenga, kuko yagiye ibona n'ubwigenge bucagase nk'ibyo twita autonomy, kuko ni mu turere tumwe twa Espagne dufite ubwigenge bucagase. Ntabwo rero ari ubwa mbere bashaka kwigenga, kuko no mu myaka yashize no kuva kera byagiye biba, ariko nanone itegeko ry'igihugu cya Espagne ntabwo ribyemera, ku buryo rero referendum bakoze nyine mwavuze ko n'ubundi yakozwe n'abaturage atari benshi, kuko n'ubwitabire bwa 42%, n'ubwo abo bagiyeyo bayitoye kuri 90% bashaka kwigenga, ariko urumva ko hari n'abandi barenga 50 bagera muri 60 batagiye mu matora. Aho rero no kuvuga yuko harimo nanone abadashaka gutandukana n'igihugu cya Espagne. Cyane ni ikibazo rusange muri tureba ibikomeje kubera hariya muri Espagne. Mbere yo kwenda twinjira mu mateka nyirizina aho ibintu byahereye, ari Sinizimana nk'impuguke mu birebana n'imiyoborere, ubona gute birimo kubera muri Espagne kurungo? Ngira ngo intara ya Catalogne kimwe ni twita ngo ni intara, ariko iwabo babyita ngo ni communauté autonome, ni ibice nka 17 cyangwa tubyita intara ziraba ari 17 zifite ubwigenge busa naho bufite aho bugarukira bucagase. Zigira perezida, zikagira inteko ishinga amategeko, ariko amategeko bashyiraho abagomba kuba atavuguruzanya n'amategeko yashyizweho ku rwego rwa Espagne yose. Yenda nituza kureba uko kiriya gihugu cyagiye kikora kugeza ubwo kiba Espagne, abantu baraza kubyumva kurushaho. Catalonia rero iri zimwe mu ntara zagiye zisaba ubwo bwigenge, ndetse ikagira ibyisumbya n'izindi ntara. Hanyuma muri 2010 Catalonia inteko yabo yashyizeho itegeko risa naho ari itegeko nshinga, ariko nyine rigenga intara ya Catalonia. Baza gushyiramo ko yuko Catalonia ari nation. Kubivuga mu Kinyarwanda nation ntibikunda, ariko bisa nkaho nubundi ari igice cy'abaturage bahuje ku butaka bumwe, bahuje ubuyobozi, bahuje ururimi, bisa naho rwose bivuga igihugu. Ndetse bakanavuga ko mu burezi bwabo iki Catalan, ururimi nyine rw'iyo ntara, rugomba kuba ari rwo ruzi imbere. Icyo gihe guverinoma ya Espagne yose yahise isaba urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga ati ibi bintu turasaba ko mugaragaza yuko harimo kuvogera cyangwa guhonyora itegeko nshinga. Naho rero hasa nahaturutse uburakari, ariko bari baramenyereye yuko hari ibintu bakunda gusaba leta ikabibemerera. Icyo rero bagishyize muri iryo tegeko, urukiko rurabibuza, rubibujije abaturage, abayobozi biriya ntara ndavuga ati ako nagasuzuguro, bahamagarira abaturage kwikaragambya. Buriya na mbere hose nubwo basabaga ubwigenge, nta gihe bari barigeze basaba ubwigenge nkuko bari repubulika, ariko ubu ngubu ubwigenge basaba nuko Catalonia iba intara yigenga nka repubulika, ntibi kibarizwa mu gihugu cya Espagne. Mbona rero yenda mu magambo make ndabyita nk'igitutu bashaka gushyira kuri leta, kuko hari ibindi imbere bari basabye nko guhabwa imisoro yinjira hariya, ni nk'igitutu bashyira kuri leta kugira ngo babone ahantu bari buze kuganirira, bari buze kugirana imishyikirano. Turabyinjiramo mu buryo burambuye. Emery? Urakoze cyane. Nkuko bagenzi banjye Senateri Charles na mugenzi wanjye Alex babivuze neza, banabihaye
donc tuvuga icyo twakwita introduction cyangwa se interuro nziza, ariko ku bwanjye ndumva nahera ku bintu bike tutarinjira mu bindi. Nuko nkuko banabivuze, Catalonia na gace mu duce tumwe 17 dukoze intuza yose ya Espagne. Ariko icyo dukeneye kumenya nuko Catalonia niko gace cyane kanakomeye mu bukungu, ni nako gace gatanga imisoro myinshi ku uduce tundi twose, ni nako gace kegereye mu buryo bw'ubukungu inyanja kuvuga ngo hari impamvu nyinshi ko bafite uburenganzira bwo kugerageza kuba babona ubwigenge aho kugira ngo bakomeze kugira ubwigenge bucagase nkuko abandi bagenzi banjye babivuze mu buryo butomoye. Ariko ukurikiye neza ndakeka ko byakatubeye intandaro yo kumenya ngo ntabwo ari ibintu bije nona, ni ibintu byatangiye kera. Turaza niba tuza kujya mu ntuza y'amateka yabyo turaza kubigaragaza, nibyo tuza kureba mu buryo bw'indisi turebaho ibintu byahereye. Ariko ibikomeje kubera mu gihugu cya Espagne n'ubundi bikomeje kuvugwaho n'abantu benshi batandukanye. Reka je ndamuseni Imana ishimwe atunyuremo muri make ibireba na Espagne n'intara ya Catalonia ndetse n'icyo abategetsi hirya no hino mu isi babivugaho, ubundi tugaruke tubyinjiramo mu buryo burambuye. Espagne ni igihugu giherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Uburayi, ihana imbibi n'ibihugu by'Ubufaransa, Portugal, Andorre, igakora no ku nyanja za Atlantika na Mediterane. Ni igihugu gituwe n'abaturage hafi miliyoni 46 kuri kilometero kare zisaga gato 500,000. Guhera mu mwaka w'1978 itegeko nshinga rya Espagne ryashyizeho ubwami, monarchie constitutionnelle. Umwami n'umuyobozi wa leta wemeza amategeko akanashyiraho perezida wa guverinoma, twagereranya na minisitiri w'intebe. Uyu perezida wa guverinoma ni ukuriye ubutegetsi n'ubahiriza tegeko. Umwami kandi afite ububasha bwo kuba yasesa inteko ishinga amategeko abisabwe na perezida wa guverinoma. Ubutegetsi nshinga tegeko bwo buri mu maboko y'inteko igizwe n'imitwe ibiri, uw'abadepite na sena. Espagne igizwe n'intara 50. Muri izo ntara harimo n'iya Catalonia, ivugwa cyane mu itangazamakuru muri iki gihe nk'ishaka kwigenga byuzuye, nk'ibigifite aho ihurira n'ubutegetsi bwa Madrid. Muri iki kiganiro reka twibande kuri iki cyifuzo cy'abanyakatalonia cyo kugira igihugu cyigenga. Abaturage ba Catalonia basaga miliyoni 7 bagize 16% by'abaturage bose ba Espagne. Catalonia niko gace gakungahaye cyane kurusha utundi muri iki gihugu. Mu mwaka wa 2016 yari yihariye 19% by'umusaruro mbumbe wa Espagne. Abatagira akazi muri Catalonia barenga gato 13%, mu gihe ku rwego rw'igihugu abashomeri babarirwa muri 17%. Catalonia kandi niko gace kohereza hanze ibicuruzwa byinshi kurusha utundi muri Espagne. Mu mwaka ushize wa 2016 kimwe cya kane cy'ibyo Espagne yagurishije hanze byaturukaga muri aka gace. Catalonia ifite ibigo bikomeye by'ubucuruzi ndetse n'inganda bigera hafi kuri 20% byibarizwa mu gihugu cyose muri rusange. Ibi bigatuma Catalonia yinjiza byinshi mu kigega cy'igihugu biturutse ku misoro. Ku rundi ruhande ariko abaturage ba Catalonia binubira ko ibyo leta ya Madrid bakorera bitandukanye cyane n'iyo misoro baba batanze. Mu mwaka wa 2012 bagaragazaga ko icyo kinyuranyo hagati y'ibyo binjije muri sanduku y'igihugu n'ibyo bakorewe cyageraga hafi kuri miliyoni 7.5 z'amayero. Iyi ikaba imwe mu mpamvu zituma abanyakatalonia bashaka kuba igihugu cyigenga. Tariki ya mbere z'ukwa 10 uyu mwaka abaharanira ubwigenge bwa Catalonia bazindukiye mu matora ya referendum bari bishimiye cyane. Je suis très ému. J'ai pleuré même quand j'ai vu passer les urnes. Ndishimye cyane. Nageze naho kurira mbonye impapuro z'amatora. Très contente. Kuri perezida wa guverinoma ya Espagne ngo ikiswe referendum nta gaciro gifite, ahubwo ni nk'umukino gusa. Referendum yari igamije kuvana itegeko nshinga rya Espagne no ubwigenge agace kamwe k'igihugu cyacu nta kwita ku bitekerezo by'abanya Espagne bose nta yabaye.
turi guverinoma ya Espagne nige perezida wayo twuzuza inshingano zacu kuva mu ntangiriro dukurikiza amategeko twerekanye ko leta yacu yubahiriza demokarasi ifite ubushobozi bwo kwirwanaho no guhangana n'uwo ari we wese kimwe n'abariya bashatse gukora referendum binyuranye n'amategeko ndabivuga neruye nta muryango w'ibiganiro nzafunga kuko ntawo nigeze mfunga kubera ko iyo siyo politiki yanjye nakomeje gusaba ko haba ibiganiro by'ukuri kandi bizira uburyarya nyuma yo gutora ibyishimo byari byose muri Catalonia perezida wayo Artur Mas we yasabye ahubwo amahanga gufasha abaturage be kugera ku cyifuzo cyabo. The turnout has been excellent, outstanding. Amatora yitabiriwe cyane ku rugero rushimishije ndetse runatangaje. Ndasaba abantu bose ku isi, itangazamakuru, guverinoma z'amahanga zirangwa na demokarasi gufasha abanyakatalunia kugena ejo hazaza habo. Mu kugerageza kuburizamo ayo matora, leta ya Espagne yohereje abapolisi benshi muri ako gace banakoresheje ingufu mu guhagarika igikorwa cy'amatora. Bamwe mu baturage ndetse barahakomerekeye. Uyu ni umwe muri bo ugaragaza akababaro k'iyo myitwarire ya polisi ya Espagne. Je suis très triste. Ça fait longtemps qu'on travaille. Ndababaye cyane. Twari tumaze igihe twitegura independence yacu. Ntabwo nari narigeze ntekereza ko leta ya Espagne yakoresha ubunyamaswa bumeze butya. Jamais je n'aurais imaginé que l'état espagnol agisse avec autant de barbarie. Kubuza abaturage ba Catalonia gutora kandi byamaganwe bikomeye na perezida w'akarere ka Catalonia. Habaye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, hari abakubiswe n'ibindi bikorwa byibasiye abantu bari batuje bubahiriza imigendekere myiza y'amatora. Byose biragaragaye uyu munsi. Ishusho ya Espagne ikomeje kugaragara nabi mu mahanga, ubu biteye ikimwaro gikomeye. Umwami wa Espagne Filipe wa gatandatu yamaganye bikomeye igikorwa cyo gushaka gukora referendum ku banyakatalunia. Ibintu byatumye ageza ku baturage ba Espagne ijambo rikariye. En estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Birakwiye ko ngira icyo mbwira abanya-Espagne bose. Twese twiboneye ibyabereye Catalonia. Igikorwa kitemewe n'amategeko cyo gushaka gutangaza ubwigenge. Hashize igihe kitari gito bamwe mu bategetsi ba Catalonia banga nkana kubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Uko guhutaza amategeko n'agasuzuguro kuri leta kandi ntibishobora kwihanganirwa na gato. Ibyo bakora byica amahame ya demokarasi aranga ubutegetsi bwose bugendera ku mategeko. Bahungabanyije ubusabane n'imibare myiza y'abanyakatalunia. Ayo macakubiri arababaje. Kuri ubu umuryango wa Catalonia wacitsemo ibice. Guhangana nibyo byashyizwe imbere. Abategetsi basubije inyuma ubufatanye bwaranze kandi buzakomeza kuranga abaturage ba Espagne. Iyi myitwarire itagize icyo yitaho ishobora guhungabanya ubukungu n'ubusugire bwa Catalonia ndetse n'ubwa Espagne muri rusange. Ubutegetsi bwa Catalonia mu buryo bugaragara bwiyemeje guhutaza demokarasi n'amategeko. Bagerageje gusenya ubumwe bwa Espagne no guhungabanya umudendezo w'igihugu. Ubutegetsi bw'umwe bw'igihugu bufite inshingano zo gukora ku buryo itegeko nshinga rikomeza kubahwa n'inzego z'igihugu zigakomeza gukora bisanzwe. Ikindi, uyu munsi mfite ubutumwa nshaka guha abanya-Espagne bose n'abanyakatalunia by'umwihariko. Tumaze imyaka dufite ubutegetsi bugendera kuri demokarasi. Turi mu bihe bikomeye ariko tuzarenga. Ni ibihe bikomeye nk'uko nabivugaga, ariko ndizera ko bizarangira neza. Mu gusoza iri jambo ndashaka gushimangira ko dukomeye ku itegeko nshinga na demokarasi kandi nzakomeza guharanira imibanire myiza y'abanya-Espagne. Iki kibazo cy'ubwigenge bw'intara ya Catalonia kuri ubu cyamaze kurenga imbibi nyirizina za Espagne, bituma n'ibindi bihugu bigira icyo bikivugaho. Uyu ni Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari imbere gato y'uko abanyakatalunia bagerageza gukora amatora ya referendum. Ntekereza ko Espagne ari igihugu gikomeye kandi kigomba guhora cyunze ubumwe. Dukorana n'icyo gihugu gikomeye kandi kigomba kuguma gityo. Ndakurikirana ibirimo kuba bimaze imyaka myinshi. Ntawe uzi niba bazatora. Ntekereza ko nta muntu wabashyigikira. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron wasanga ubutegetsi bwa Espagne buzi icyo bugomba gukora muri iki kibazo. D'abord, j'ai un
principe extrêmement simple, c'est que mbere na mbere hari ikintu cyoroshye cyane ngenderaho mu bumwe bw'uburayi nta gihugu kigomba guha ikindi amasomo. Njye nzi ko tuvugana nta wundi utari Espagne, uwo mbona uyihagarariye ni Mariano Rajoy. Nzi ko akemura uko ashoboye ibibazo bwite bya Espagne, nta kindi narenzaho, nta n'izindi nama mbona natanga. Sur celle-ci, je n'ai aucun commentaire ni aucun conseil à donner. Ese buri ruhande muri izi zitavuga rumwe ko rusa n'utsimbaraye ku bitekerezo byarwo bizagenda bite? Leta ya Madrid izagera wihare Catalonia? Nibidakorwa se abanyakatalonia bazabyifatamo bate? N'ibindi bibaza kuri iyi ngingo bisobanukirwa muri iki kiganiro Isi ya None utegurirwa na Radio Rwanda. Njye wumvaga ndi Jean Damascene Manishimwe. Arakoze cyane Jean Damascene Manishimwe. Ni ikiganiro kirambuye kigaruka kuri iyi ntara ya Catalonia ndetse n'icyo abantu batandukanye bakomeje kubivugaho. Wenda tubyinjiyemo mu buryo bwimbitse, Senateri Charles Senga mwahoze muvuga ko iyi ntara yasabye ko yakwigenga igihe kinini cyane. Ubundi byapfiragahe? Ngira ngo nkuko nabivugaga tugiye kurana amateka iyo ntara ya Catalonia kuva kera na mbere ya Yezu, ukurikiye uko yagiye itungwa, hanyuze abantu benshi, ari ubukoloni bw'abagereki, ubw'abaromani, haza abarabu n'abafaransa, ariko ntabwo ariko bitwaga, nabo barabayoboye, ariko ugasanga buri gihe bagenda bashaka kwigenga, kuko akarere kaba gafite ururimi, abaturage baba bafite ururimi bahuriyeho n'umuco wumva kuva kera. Nabyo bigaragara yuko iyo ntara ifite ibyangombwa byose kugira ngo ibe yaba igihugu nk'ibindi, kuko yego iri mu gihugu cya Espagne, ariko nanone imbogamizi ihari nuko itegeko nshinga rya Espagne ritemera yuko hagira ikindi gihugu kiba muri Espagne. Igihugu ni Espagne. Kugira ngo mu myaka yashize bagiye babona ubwigenge bucagase, hagashira igihe bakongera bagasa nkaho babwambungwa, ariko nanone nyuma hazashira imyaka bakongera bakabusubirana. Nta gitangaza rero yuko n'ubu ngubu ariko bishobora kuba byamera, ahubwo icyo mbona kiruhije nuko perezida wa Catalonia aravuga ati dushobora kumvikana, hakaba dialogue. Minisitiri w'intebe wa Espagne ati ibyo simbikozwa, kuko n'amatora mwagiyemo ya referandumu mwari mwishe amategeko, ntiyemewe. Aho ngaho rero niho bonaho, kuko umwe aranangira ku cyemezo cye, ariko ugasanga nyine ubuyobozi bwa Espagne, minisitiri w'intebe afite itegeko nshinga ashingiraho, kandi akaba ariko n'amategeko nyine abiteganya. Yego. Ubundi rero urumva ko perezida wa Catalonia, yego referandumu yarabaye, niyo myigaragambyo nk'uko mugenzi wanjye Alex yabivugaga, ni ukugira ngo botse igitutu Espagne, ahari babe bagira ibindi babona kuko bijyanye no kongererwa imisoro binjiza, kuko iyo ntara yabo niyo yinjiza imisoro myinshi. Ariko urabona ko guverinoma ya Rajoy itarabyemera. Guverinoma ntirabyemera, ariko n'ikindi abantu bakomeje kwibaza wenda Emery, ni ukuvuga ngo ni ibihe bintu nyamukuru biri gutuma iyi ntara ya Catalonia
isaba kwigenga hashize igihe kinini cyane, ariko ubu noneho bagiye mu matora ya referendum ibintu birarushaho gukomera cyane, byahangayikishije amahanga muri rusange. Ni ukubera iki? Ni iki kiri gutuma iyi ntara isaba ko yakwigenga? Ni ibihe bintu nyamukuru? kugira ngo ugere ku ngingo yo gusaba ko wigenga, ubundi usanzwe no mu itegeko no kuvuga ngo hari uburyo runaka, ntabwo ubyuka umunsi umwe ukavuga uti uyu munsi numva ashaka kwigenga, n'ubundi mu mategeko ntibyemewe. Ariko wenda nshingiye, wenda nshoboye no kurira ku buryo senateri atanze umugereka mwiza ukuntu Espagne yabayeho. Nukuvuga ngo wenda ngiyemo indani gato, wenda nkasa nk'ucukumbura gato, wenda hari aho nashaka guhera, nkongera nkavuga nti reka tungire turebe Espagne gato mu minota mike yaturutse igeze ku gishaka kwigenga. So uragaruka nk'uko wenda nabivuze neza senateri, uyireba mu gihe mu kinyejana cya kera Yezu atarabaho, mu gihe cy'Abagiriki. So haje abantu baraza, abo bantu b'Abagiriki baraza bafatira ahantu habiri, ahantu bito kuri Rhodes na Emporion, bashyiraho imijyi ibiri yari ikomeye cyane. Noneho nyuma haza kuza Abaromani baje baranabyoroshye cyane, binjira muri ako gace ka Catalunya, binjira ahantu hari hafite kunuza ya Tarragona, bahita nukuvuga ngo bahita banahafata n'iki byose. Ariko reba ako gace k'abo bantu bake bahise bazamuka. Ariko urumva nk'uko na senateri yagiye bivuga neza, hagiye habaho ihererekana ry'ubutegetsi. Twihuse kugira ngo no ku mpamvu z'umwanya, uraza ukagera nko mu 1243 ako gace kagerageze gushyiraho ikintu kimeze nka parliament yabo, ariko inteko nshinga amategeko, ariko itavuguruye neza, ariko byibuze wabonaga ko bari ku buryo bashakaga kureba bavuga ati aba bami bamwe na bamwe batadukandamiza cyane, reka turebe ukuntu twashyiraho amategeko amwe name yanabakumira kugira ngo umuturage wo hasi adashobora gukandamizwa. Cyo cyari kimwe. Ariko wihuse kandi ukagera mu mwaka w'1469 wongeye kuvuga muri itiranwa nimvuga Ferdinand ntuzitekereze ko ariko umwami wa Aragon ariwe Ferdinand n'umwami kazi wa Castille ariwe Isabelle bahisemo kurushinga. Ariko mu kurushinga no kuvuga ngo icyo gihe nibwo unarebera neza ko ari naho Espagne yahise wavuga ko yabaye igihugu. Ukazamuka vuba twihuse ukaza ukagera mu bihe bya Napoleon. Hari naho byageze igihe Napoleon anategeka, arababwira ati nta kibazo, tinye mbemereye ikintu kimwe, mbahaye ubwigenge, atariko munyemerere abari igiyewe uba hejuru ya byose. Ku mpamvu zabo baranabyakira cyane, ubwo urabyumva. Ariko tunihuse ukagera mu mwaka wa 1931 haje kuba umugabo witwaga Francesc araza, nawe wari ubakuriye, wari ufite parti yitwaga Partido de Republicana. Noneho bahita batora, baratsinda. Batsinze urumva ko bagize agahenge gato wakuvuga ko bari bafite ubwigenge, ariko baje kugwa mu byago kubera ko habaye intambara y'indani mu gihugu yo kuva mu 1936 kugeza muri 1939. Ni urumva na amateka maremare ushatse kuyajyamo, kuko ananagukurura ukaza ukageza ku gihe Franco yanapinze nako gace cyane, ariko aza gupfa mu 1975. ni nabwo umanuka ugasanga noneho Catalunya yarongeye itangira kubaho. Ugiye mu itegeko nshinga ryabo nkuko senateri yabivuze neza, rye 1978 article 74 igika cya gatatu kivuga neza ko Espagne ni igihugu mu itegeko nshinga, mu itegeko nshinga ryabo, yes constitution. Ureba neza yuko bavuga bati turi igihugu kimwe, nkuko na senateri yabivuze, nta kindi gihugu cyabamo, nta nuwakwitandukanya na Espagne. So ni ikintu kinini gikomeye cyane ku buryo uje muri 2006 ukaza ukagera no mu 2010 hari naho barivuguruye. Ariko bashatse kurivugurura, perezida wabo wavuyeho witwaga Artur Mas, we yabirebeye mu nyungu z'agace ka Catalunya. Ntabwo cyane nubwo bagiye no muri referendum yabireberega mu buryo koko bagiye banabihindura buhoro buhoro. Ariko umuperezida uriho ubu ngubu w'agace ka Catalunya ariwe Carles Puigdemont, we arakwemerera neza yuko ni ngombwa abakatalan bigenge, bagira igihugu cyabo kuko basangira ururimi,
ni agace gakomeye cyane muri kiriya gihugu. Hari ibindi nashaka kujyamo cyane kuko na senateri yanabisobanuye neza, atanga n'imibare n'ingero. So urumva ko bafite ireme, ariko nyuma ndaza kubwira ngo nireme ryabo ntirikomeye cyane kuko abatoye ni 90% ariko basohotse gutora ni bangahe? Ni 41%. So ubwo ngubwo ugaruka ku itegeko ukagira ikintu bita mu itegeko hari ikintu bita prima facie. Prima facie bishatse kuvuga ngo mfite ibimenyetso byose byerekana ko nshobora gushora ikirego. Ariko ubu ngubu nukuvuga ngo iyo birebye mu ruhando mpuzamahanga wenda turaza no kubyinjiramo cyane, ntabwo kubwanjye nka Emery sibyo ndimo ndabona ko barimo barashyiraho igitutu leta ya Espagne nabo bonyine babizi neza ko badashobora kubona ubwigenge. Aho niho nashaka kugera mbazarisi nkurikije ibyo senateri Shari yavuze bikubiye mu itegeko nshinga rya Espagne n'ibyo Emery agarutseho bikubiye mu itegeko nshinga rya Espagne. Umuntu ashobora kubyumva gutya kumva yuko nubwo intara ya Catalonia iri guharanira ko yakwigenga ariko nta kintu ishobora kugeraho. Yego, ndavuga ngo yego. Emery bivuze neza uko byaje mu mateka na senateri yabivuzeho. Ubundi Espagne nka Espagne tuzi ubu ngubu yabayeho mu kinyejana buriya cya 13 mbere zari impugu zitandukanye. Emery yahoze abivugaho. Haguhujwe rero ubwami bwa Castille na Aragon. Aragon ni ibihugu byose byari bikikije biri kuri Espagne ariko bikikije inyanja ya Mediterane. None ibyo bihugu kimwe mu byari bikomeye yari Catalogne, kuko iyo yari ifite ubwami nkuko senateri yavuze ko byari ifite ururimi, bari bafite ubwami nkuko Emery yabivuzeho. Noneho mu guhura bumvikana ko bahuje ubwami nk'igihugu kugira ngo gikomere, ariko buri gihugu gifite ibyo cyigengaho, ariko bikagira ahitwa Espagne ibireberera byose. N'ururimi hakagira Castien, hakagira na Catalan, zikaba ari indimi zose zemewe. Nyaho hari no muri constitution nizo ndimi zemewe mu gihugu. Hanyuma uko ubwami bwagiye bukomera buri Espagne, hari igihe cyageze mu kinyejana cya 14 Espagne iba impuissant. Donc igihugu gihangangiye ku isi nkuko tuvuga Amerika nkuko buriya ibihugu byinshi bituranye yakoronije ibice by'Ubutaliyani, Ubuholandi hafi ya bwose. Bwitwaga Ubuholandi icyo gihe, ariko igice cyose cy'Ubuholandi, Ububirigi buriya uretse mu 1700 niho Ubufaransa bwaje kubwambura Espagne, ariko ubundi gwera mu 1800 hose bwayoborwaga na Espagne. Espagne muziko yakolonije Portugal yose, noneho n'umugabane wa Amerika y'Epfo. Noneho icyo gihe cyose igice cya Castille nicyo cyinjiraga mu bukoloni. Igice cya Catalogne bo bakoraga ibintu by'ubukungu bwo kwiteza imbere nkuko ibihugu bwari baturanye byiteza imbere aho ngaho. Abaturage n'abategetsi bo mu gice cya Catalogne ntabwo bigeze binjiramo mu gukoloniza. Noneho bigeze ndetse no mu gihe Espagne yarwanaga n'Ubufaransa, Catalogne yashyigikiye Ubufaransa kandi yitwa kuri muri Espagne. Icyo gihe ndetse intambara ije kurangira, umwami wo mu gice cya Castille aza guhana Catalogne, niho Emery yavugaga ise abambura ikintu cyose cyitwa ubwigenge, nubwo bwari bucagasa ariko bwose yabukuyeho. Baje kubusubirana mu 1931, ariko Empereur Franco nawe aje muri 30 na Emery aza kunyibutsa, ariko yabukuyeho muri 30 hari na 2 na 3 kugera muri 30 mu 1938 Catalogne nabwo bwigenge bucagase bari barumvikanye na Castille ntabwo bari bafite, kubera bashyigikiye Abafaransa ubwo barwanaga na Espagne. Nubango mu mateka Catalogne iteka ururimi rumwe, umuco umwe, naho bagiye baturuka uko bagiye bihuza n'ibyo bihugu nibo basaga naho bari imbere, iteka bibonaga nk'abantu bose bagomba kugira icyubahiro cyabo. Kugera noneho kuva noneho icyo gihe kuva muri 36 na 7 kuzagenda kugera muri 78 niho bongeye gusubira na autonomy. Donc Franco apfuye, noneho constitution iraza ibongera ibaha bwa bwigenge bucagaze. Ni naho n'izindi ntara zose zemererwa kugira ubwigenge, ariko zo byagiye bigenda bitinda. Ariko Catalogne kuko yo yahoraga isaba
bakayemerera. Noneho mu 2006 yabivuzeho itegeko nshinga ryabo haje kubamo ikintu gisa naho kibaho ubwigenge busumbye ubw'ahandi. Bigeze mu 2010 ubwo bakoraga constitution ya Catalogne ubwayo bashyiramo ko bo ari une nation nk'ubu tubivuze nk'u Rwanda ni nation ko dufite navuga ubutaka bumwe bw'igihugu cyacu nk'u Rwanda, dufite ururimi rumwe nk'ikinyarwanda, duhurira ku buyobozi bumwe, nta buyobozi dufite ubuyobozi bumwe hejuru bw'igihugu bushobora kuyobora igihugu cyose. Iyo niyo n'ibindi bantu bashobora kureba bike ariko ibyo by'ingenzi bigira nation. Bati dufite nation ya Catalogne. Ubutegetsi bw'i Madrid ntabwo ari byo. Ibi bitangiye kwica constitution. Article ingingo ya 2 mu itegeko nshinga rya Espagne ivuga ko Espagne itagabanywa. Ibyo bita l'Espagne est indissoluble, ni leta itagabanywa. Ubwabyo rero aba bashaka ko Catalogne yigenga bamaze kwica itegeko nshinga mu ngingo ya 2. Nubwo bafite ingingo y'155 igira ubwigenge baha, ariko naho ikababwira ngo ubucamanza bwose nubwa Espagne, nubwo mwigenga mu bindi ubucamanza bwose nubwa Espagne. Ariko Catalogne kubera ko kugenda isaba ikintu yari isigaranye ibintu bitatu byonyine itari fiteho navuga uburenganzira. Ntiyari ifite uburenganzira kuri diplomasi, ubwo iyo yagengwaga na Espagne yose. Ntiyari ifite uburenganzira ku misoro. Buriya ni nacyo kintu kiri imbere, Emery yabivuzeho na senateur, nacyo kintu kiri imbere buriya bo bavuga ro ati twebwe twinjiza 20% by'umutungo wose winjira mu gihugu, ariko mukabihuriza hamwe hanyuma mugakora igabanya ringanya impare n'intara zinjiza 0 n'ibiki. Noneho icyo gihe muri 2010 rero babangiye kwitwa nation, babangiye ko mu burezi bwo muri Catalogne buriya uburezi bucungwa n'intara. N'intara ubwo za Castille, za Madrid, za Pays Basque, donc intara nizo zigenda zicunga uburezi, ubuzima n'imisoro mitoya nk'abantu nk'aya mande y'umuntu wakoze ibyaha mu muhanda, nk'imisoro ku mazi. Izo ngizo intara zirayifata, ariko imisoro minini y'ubucuruzi igengwa na guverinoma yose y'i Madrid. Noneho rero Catalogne icyo gihe babangiye ibyo bintu bibiri byuko ururimi rwabo ari rwo ruzi imbere mu burezi bwaho no kuba bitwa nation, ariko hakaba hari nako kantu k'isi nyuma cyuko basora cyane ariko ntibabone byinshi mu bivuye mu misoro. Niho rero bahise batangira bati muri kudusuzugura kandi nitwe tubeshejeho Espagne. Hanyuma rero guhera icyo gihe abayobozi b'intara ya Catalogne ko bagira uwitwa president, bagira inteko, bagira abaminisitiri, bagira ubuyobozi bwose uretse bwa bundi butatu ariko butemewe mu itegeko nshinga. Oya, mu itegeko nshinga buremewe, ahubwo icyo batemerewe ni ugukora ikintu cyose kivuguruzanya n'iby'itegeko nshinga rivuga. Nuwa ngo kwigenga ntibishoboka kubera ko ingingo ya 2 y'itegeko nshinga ivuga ko Espagne itagabanywa. Buriya n'izindi ntara zifite parlement, zifite abadepite, inteko ishinga amategeko, zifite abaperezida. Aho arisi usobanura gute ko baba bigenga, ubwo buyobozi bwigenga mu gihe cyose bakigendera ku itegeko nshinga rya Espagne ari ryo ribagenzura byose? Niyo mpamvu ubwigenge buvuga ko bucagase. Hari aho batagira, nubwo bicungira amashuri, bicungira ubuzima. Buriya Catalogne ni nayo ntara yonyine ifite polisi yayo. Izindi zicungirwa na polisi ya Espagne, ariko yari ifite polisi yayo. N'igihe habaga ibitero by'iterabwoba buriya ntabwo ari polisi ya Espagne yakoze amaperereza no gukurikira. Kwa senateri Uyisenga, hari byinshi bigenda bivugwa ngo agace runaka ni mu bihugu bitandukanye bihegera hino mu isi, ukumva ngo agace runaka gashaka kwiyomora ku gihugu ngo kigenge, kagire ubuyobozi bwako budafite ahandi bushingiye kuri icyo gihugu, no muri Iraq ngo biriyo. Ariko reka tugume hano muri Espagne. Ubundi n'iryari habaho ko agace runaka gasaba ko kakwigenga? ngira ngo aho tubizi neza ni igihe hari ibihugu byari muri ari koloni, noneho biba mu rwego mpuzamahanga bisaba yuko ibihugu byabikolonizaga bibiha ubwigenge. Urumva rero gutanga kubona ubwigenge hari uwo busaba, na wa wundi ubuhabwa.
muri Katalonye irabisaba. Espagne niyo igomba gutanga bwa bwigenge, ariko amategeko ntabyemera. Ariko hari icyo agace runaka gakwiye kuba kuje kugira ngo kabe kasaba n'ubwo bwigenge, ntabwo ari agace kari kose ngira ngo kabuye kasaba ubwigenge. Uko uriya harimo n'ikindi mbona iri kubitekereza, igihe ibihugu bishaka kwishyira hamwe, hanyuma ibindi nk'ikindi kavuga ngo jyewe ndashaka kwigenga, noneho nishyire hamwe n'ibindi, ariko nanjye ndi igihugu cyigenga. Urabyumva? Kuko niba cyari igihugu harimo uturere twinshi, intara nyinshi zigize Espagne, niba Katalonye ibonye ubwigenge n'izindi zashaka ubwigenge, ugasanga bibaye nka ya URSS, aho za leta zari zigize URSS, imwe yigenze bihinduka ibihugu biriho nyine byigenga. Ariko no kureba nanone bya bihugu cyangwa za Yugoslavia zavuyemo ibihugu byinshi, ariko ugasanga ibyo bihugu n'ubundi byagize igihugu kimwe, ariko harimo ibihugu urebye harimo ibihugu byinshi. Ariko nanone igihe ari za leta navuga iba ari federale, urumva ko bitandukanye, basangiye bwa butegetsi, baremera ko ari igihugu kimwe, ariko igihugu kikaba buri gihugu kikaba cyigenga. Aho ngaho rero muri Espagne ntabwo ariko bimeze. Ahari nibemera yuko babijyaho impaka, hashobora kuba aricyo wazageraho, ariko ubundi aho bikomereye ni uko rya tegeko nshinga kugira ngo bishoboke bagomba kuba ari iryo itegeko nshinga rya Espagne yuko barivugurura. Kandi minisitiri w'intebe aravuga ati ibyo simbikozwe. Umwami yarabyamagana, kandi ubundi atagomba kureba ibibazo bya politiki. Niho usanga minisitiri w'intebe wa Catalonia nyine avuga ati umwami ubundi yagombaga kureberera Abaespanyoli bose, ariko ubu ngubu yahisemo yuko ni ukuvuga ngo Catalonia yenyine, abaturage ba Catalonia bo yavuze ngo ibyo bakoze ntabwo ni ibintu bitemewe n'amategeko. Urumva ko aho ngaho rero haracyari icyo kibazo. Ariko yabivuze nk'umwami wa Espagne, kuko na Catalonia muri Espagne n'ubundi nibyo nyine. Ariko urumva problème ni minisitiri w'intebe bivuze birumvikana, ariko umwami kuko icyo ni ikibazo cya politiki. Umwami rero ntabwo ubundi nawe ntibyemewe ko yinjira muri ibyo bibazo bya politiki, ariko ubwo no kuvuga ko yerekanye umurongo, avuga ati umurongo ariho. Hari ibitekerezo byinshi cyane byakomeje kuza. Uyu witwa Rukundo Esero yagize ati mwiriwe neza, ese ku kwitandukanya kw'intara ya Catalonia na Espagne hari icyo byahungabanya ku bukungu bwa Espagne nk'impuguke mubibona mute? Undi niyo mushumba Protogene nawe yagize ati ese ubundi Catalonia ifite ubushobozi bwo kubaho nk'igihugu, none se ubundi bisanzwe bibaho ko intara yiyomora ku gihugu? Ese ubundi Catalonia ni iki ifite gituma ishaka kwigenga? Reka duhere kuri iki cya Rukundo Esero, ni wabaje niba kwitandukanya kw'intara ya Catalonia na Espagne hari icyo byahungabanya ku bukungu bwa Espagne. Emery? Okay, wenda ntarahita musubiza, reka ndure ku kintu senateri yaravuze cyiza, no kuvuga ngo Premier Ministre wa Espagne Mariano Rajoy, urumva ko yivuye inyuma yamagana ibyabaye muri Catalonia. Ariko igisekeje nuko urumva we ni nkaho ari nka president w'igihugu, ariko igisekeje nuko buriye urumva nkuko na senateri yanabivugaga neza, umwami Philippe wa gatandatu, urya umwami muri ntuza yabo ni monarchie constitutionnelle, nuko ngo ni umwami uganje,
sibyo? So nukuvuga ngo rero hari ahantu yakagombye kuba gato asa nkaho yakwitandukanya gato mu bintu bya politiki, ariko kuba byonyine yafashe icyemezo agashyiraho agashyiraho ijambo rye akarishimangira muri politiki na diplomasi yari icyo bikwereka. No kuvuga ngo birakwereka icyerekezo Espagne muri rusange ishingiyeho. Icyo ni kimwe. Ariko none kugira ngo twihute turebe niki niba nakumvise neza niki cyatakara baramutse bitandukanyije baramutse bitandukanyije. Icyo nshaka kubwira nuko kugira ngo banitandukanye ntabwo ingaruka ziza kuba muri Espagne gusa. Ndakeka ko na senateri yabikomojeho gatoya. Ntabwo byabo kuko nk'ubu ngubu nka European Union cyangwa European Union nukuvuga ngo ntabwo ishobora kubyemera. Niba wanabibonye ukuriye Federica Mogherini ukuriye ububanyi n'amahanga yahise asohora n'itangazo arababwira ati ibintu birimo kubera muri Espagne ntabwo bitureba, birareba igihugu cya Espagne. Ni imyivumbagatanyo iri mu gihugu indani kandi igihugu gifite ububasha. Urumva yagarutse kuri article ya 51 yo muri UN Charter yo muri chapitre ya 7. No kuvuga ngo iyo igihugu gifite ibibazo murabanza mukagiha umwanya wacu kugira ngo ikemure ibibazo byacyo. Ariko bishatse kukubwira iki? Ibyo nibyo batubwira. Icyo batatubwira niki? Icyo batatubwira nuko ubu ngubu European Union ifite ibibazo byinshi cyane. Iramutse yemereye Catalunya kwiyomora kuri Espagne, ubwo hari ikindi kintu urimo gutekereza. Ugomba kwibaza uti abaflama bo mu Bubiligi baraza kubitekereza wiki, ababaske baruguru muri Espagne n'ababaske bo hepfo bo muri France baraza kubitekereza wiki. Ukomereza aho ngaho hari n'ibindi bibazo biri muri Italy. Ubwo urumva so icyo gihe bagareba bagasanga deja bafite ibibazo bindi bibiri nyamukuru bibaraje inshinga. Scotland yashatse kwivana mu bwami bwa UK United Kingdom. Cyo ni kimwe na Ireland urakoze Alex. So nukuvuga ngo icyo ni kimwe ugomba kubitekereza gutya. Icya kabiri muri European Union Ubwongereza buri mu maguru ya nyuma mu ntambwe za nyuma kugira ngo buvemo icyo bita Brexit. So ibyo byose bifite ibibazo byinshi cyane n'ingaruka zateza kariya karere ku buryo ntago bifuza no kumva ikindi kiganiro kijyanye no kwiyomora ku gihugu Pauline. Ikindi yabajije niba intara ya Catalogne ubwayo ifite ubushobozi bwo kuba yabaho nk'igihugu mu gihe yakutandukana na Espagne. Byayigora erega buriya Catalogne iri kwireba mu misoro yinjiza mu nganda zihari, ariko ifite isoko i Burayi aho nta misoro nta mategeko agenga imisoro myinshi uva muri Espagne ujya mu Bufaransa ujya mu Butaliyani. Ariko Catalogne yigenze nk'igihugu, ntabwo cyaba ari igihugu kiri mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Cyaba ari igihugu bwacyo cyatangira gusaba kujya mu bumwe bw'ibihugu by'i Burayi nk'uko ibindi bihugu biri hanze biri gusaba. Bivuze ngo iki rero? Bivuze ngo cyajya ibikorerwa muri Catalogne byajya bigomba kujya no muri Espagne bifatanye no mu Bufaransa bifatanye bakishyura imisoro irenze iyo bishyuraga. Icyo ngicyo muri economy hari ibyo bita relocation. Inganda zihita zikora iki? Nkanjye w'umushoramari utitaye ku bya politiki, uruganda rwanjye mpita rwimura nkajyana ahantu nzacuruza binyoroheye ku buryo bashobora kubona inganda nyinshi zimuka muri Catalogne zikagenda. Byayigiraho ingaruka rero. Bo barareba ibyinjira muri rusange nk'amafaranga, ariko ntibareba ngo byinjira bivahe, ubucuruzi bworoshywa n'iki. Byayigiraho ingaruka nka Catalogne. Icyo Emily yaravuze ingaruka byagira kuri Espagne birumvikana. Utakaje igice cyinjizaga mu mutungo w'igihugu 20%, birumvikana ko wahomba. Ariko nanone nkuko bivuze hari intara nyinshi cyane na senateri yabivuze zahita zitangira nazo gushaka ubwigenge bitewe nabyo nizo gizifite. Nk'intara ziri mu gice cy'uburengerazuba zegereye inyanja nazo zifite uko zakwibeshaho, zahita zivuga ati okay Madrid nigumemo hari hagati natwe turashaka kwigenga. Hanyuma hari ibindi yavuze iki kintu cy'ibihugu bishaka kwigenga cyo kuzamuka kw'imitwe ya politike iri twita nationaliste, bavuga ko bifungiranye ku gihugu cyane, iri guterwa n'ihungabana ry'ubukungu ryananiwe kurangira i Burayi. Yari avuga biriya bice biri muri UK
hari nk'ikirwa cya Corse kiri mu Butaliyani nacyo kiriho kirasaba kwigenga. Igice cy'amajyaruguru cy'Ubutaliyani cyegereye Ubufaransa nacyo kirumva nacyo gisaka kwigenga. Hari iyo rero avuga ngo hari iyo nkubiri y'ibice bishaka kwigenga bitewe nuko bibona byinjiza, ariko nanone bishaka kubwira ibihugu binini izo ntara zifasheho ziti hari uburyo mucunga le bien public, tubyita ngo hari uburyo mucunga ibintu by'igihugu twe ku buryo tutemera. Hanyuma wigeze kubaza uti n'iryari agace runaka gasaba kwigenga. Hari uburyo bubiri iyo amategeko agenga igihugu ako gace karimo abiteganya, kavuga ngo ni turi leta ziri hamwe, iyo izashaka kwigenga yenda hazaba amatora, icyo gihe niba biteganijwe mu mategeko agace runaka kakumva gashaka kwigenga karabisaba. Aha kabiri nanibuze bibiri kandi ni butatu. Aha kabiri ni igihe wakoronijwe, senateri yabivuze, niba ukoronijwe cyangwa hari leta iriho igenzura igice, occupation igenzura igice kitari icyayo, nka buriya muri Sahara y'Uburengerazuba hari ukuntu Maroc hacunga, harafashwe n'abanya-Espagne barakoronije bagera aho barahava, bahavuye Maroc ihitira hafata. Icyo gihe igice Sahara y'Uburengerazuba ushobora gusaba kwigenga, hanyuma bigaca mu nzira zo kubahuza, nk'ariya UN yaragira umuryango w'abibumbye waragiye urabahuza, uretse ko n'ubu referendum yarategerejwe yarahebwe. Aha gatatu ni kaire extreme, naho igice nk'uku dufite Catalogne ishobora ikivumbura ku buyobozi buhari, nta mategeko abiteganya, atari occupation, ariko ishaka yuko hinjiramo n'ubundi bwa buhuza mpuzamahanga, mediation. Noneho muri ya mediation bakaba noneho babona aho banyura. Buriya Catalogne kiriya ni igitutu ishyira kuri Espagne kugira ngo niyemera ko haba imishyikirano be basaba yuko n'iri tegeko nshinga rya Espagne yose ryahinduka, cyangwa se basaba ibindi byinshi cyane, noneho yendi bagume kuri Espagne ariko basabe ibindi byinshi cyane, harimo bya bindi by'ururimi rwabo, harimo ya misoro n'ibindi bashobora gusaba. Hari utanze igitekerezo bamwita Kunda Chris Moise, agarutse ku cyo namwe mwigize gukomozaho, agize ati bizagora cyane iyo ntara kubona ubwigenge kubera ko Espagne ndetse n'ibindi bihugu binyamuryango mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, European Union, ntago bakwemera gutakaza ubukungu buri muri iriya ntara ya Catalonia. Icyo kintu mukirebeho cyane, nicyo gitekerezo atanze. Senateri Charles Wisenga, perezida wa Catalonia, yavuze ko mu cyumweru gitaha nibishoboka azatangaza ku intara yigenga. Ubundi iyo habaye referendum nka gutya yemezwa nande? Ubwo itegeko ryabo riteganya yuko nyuma y'amasaha 48 babigeza ku nteko ishinga amategeko ikabyemeza, kandi amasaha 48 yarashize. Urumva yageze kuwa mbere w'igitaha, ubwo urumva yuko nayo bitangiye kumugora. Kandi n'ikindi, leta ya Espagne itegeko nshinga uko bibiteganya bashobora no guhagarika iyo nteko ishinga amategeko ya Catalogne. Ni nako byagenze kuko kuri uyu wa kane urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga muri Espagne rwahagaritse inteko rusange y'abadepite agomba guterana kuwa mbere iki cyumweru gitaha. Inteko ya Catalogne cyangwa ya Espagne yose? Inteko ya Catalogne. Ubundi mu itegeko nshinga ryabo ingingo y'155 buriya umuyobozi wa leta yose ya Espagne afite uburenganzira bwo guhagarika na bariya bayobozi bariya abaperezida bariya bayobora Catalonia, akabahagarika kuzagera ubwo inteko noneho y'igihugu cyose ibifatiye icyemezo. Senateri wakomeza? Nibyo navugaga yuko leta ya Espagne ishobora no gufata nyine ibyemezo abayobozi. Alex Nyirawo nibyo yavuze yuko bashobora no kubaha n'igifungo kandi bakaba bubahirije itegeko nshinga ryabo. Urumva rero ko uretse Catalonia gucungira ku myigaragambyo, kuko n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere
bayikora ngira ngo no muri 2014 barayikoze aho bafatanye urunana ngira ku birometero bigera kuri 400 bafatanye urunana urumva n'imyigaragambyo aho ngaho rero ikindi bashobora kuba bacungiraho ni ukuvuga ngo reka duhangane n'inzego zishinzwe umutekano nibagira ibyo badukoreraho humva bashobora kubitwa bashobora kurasa nk'uko ku bwa Franco byagenze aho ngaho bya bihugu birasakuza ku buryo nanone ubutegetsi bwa Espagne nabwo icyo buragitinya bakagenda bavuga bati turafatamwo abayobozi bake ariko bagatinya yuko bajya guhangana n'abigaragambye icyo naho abandi nabo bakaba ari cyo bashaka gushyira imbere kugira ngo berekane ingufu zabo ariko mu rwego rw'amategeko biragaragara yuko ikarita uyifite mu ntoki ni leta ya Espagne. Kanze meri witwa Sanfra Donat yagize ati mumfashe gushimira abo batumirwa batuviriye impuzi bijyanye na Catalogne mu gihe witwa Mucwaje yagize ati none ku rukiko rwa Espagne rwabujije abadepite ba Catalogne guterana ubwo biragenda gute wenda Emery wahera ku cyo rugiye kuvuga no gasozera kingiki nukuvuga ngo wenda mbanze musubize ko ibyo nta nubwo biragoye bo babikoze kuko bashingiye kuri constitution yabo nta kintu cy'igitangaza kirimo kuko nubundi niyo leta nkuru ni nayo ifite parlement kuko kuri ubwe babo ngabo bandi nuva nta n'igitangaza nta n'igikuba cyacitse rwose ariko ikintu numvaga nashaka kugarukaho ko na senatera bikomojeho neza no kuvuga ngo nkeka ko kandi nta n'igitangaza kirimo abanyakatalunye ekonomi yabo ubukungu bwabo nibwo butuma bahuma ntibabone realite iri hasi cyane cyane ku buryo buhereye no kuvuga ngo gute no kuvuga ngo bon ni agace gakomeye cyane twabibonye mu bukungu gatanga umusaruro munini mu bintu bijyanye n'imisoro n'ibindi kandi bazi ko n'abandi babizi ariko muri politiki na diplomasi barasa nkaho batabifitemo experience cyane kuko ndaza kubikwereka ukoresheje itegeko ubu ngubu ni ukuvuga ngo Catalunya ni igihugu cyigenga ushatse no kuvuga ko cyakuyomora kuri Espagne mu buryo bwitwa de facto ni ukuvuga ngo ibihari biragaragara yego byanashoboka urumva mufite ubushobozi mufite abantu culture nimwe ururimi rumwe banavuga no kuvuga ngo uzanarebe neza n'ururimi rwa Catalan ntabwo ruri hafi n'Icyespanol ahubwo ruri hafi n'Igifaransa n'Icyitaliano urabona so nukuvuga ni nayo mpamvu ushobora gusanga wenda nk'abaturage b'i Catalonia batavuga rumwe n'abi Madrid kuko bahita babona mu iryo tandukaniro riri ariko nukuvuga ngo uje mu buryo bw'itegeko rero ruvugurura de facto itegeko ragaruka bigaguha uburenganzira kuko bigendera mu itegeko naho bikubiye bikitwa de jure urumva so icyo gihe amategeko bari abasesuye nta n'igitangaza kiba kirimo ariko ikindi nacyo wagaruka ukabona ko bafite guhuma muri diplomasi no kuvuga iki banaramutse bagize nayo mahirwe tukavuga ngo bariyomoye babaye igihugu bahura n'ingorabahizi nyinshi cyane izihe urugero bahura n'ikibazo cyitwa ngo ibihugu by'ibihangange ku isi bishobora gukoresha rya tegeko ryo muri Nations Unies recognition bagafata icyo ni ukuvuga ngo hari icyo bita veto power bakanavuga bati ibyo bintu ntabwo tubyemeye ikindi hakabaho n'ibihugu bindi byo muri European Union byanga kuba recognizing bakavuga bati kuko igihugu iyo kiguhaye recognition muri diplomasi ni ikintu gikomeye cyane ni intambwe nini ubuteye urugero ndarugo reba Somali na Somaliland ni igihugu gifite ubushobozi n'uburyo mu bukungu bamaze kwiorganiza bihagije kurusha Somali ari naho tubona kubiyemo ibibazo so ni muri ubwo buryo bwa politiki na diplomasi n'ubukungu no kuvuga ngo bagakuye hari n'amagambo ubona nka president wabo Carles Puigdemont avuga ukagira n'impungenge kuko hari amagambo umutegetsi atavuga cyane cyane iyo uri na president w'agace runaka hari n'ababishingiraho bagasesengura bavuga ko buriya impamvu Catalonia ikomeza gusaba biriya byo kwigenga byose ari uko hari uburenganzira butandukanye
ubwami bwa Espagne bwayimwe bwimwe Catalogne simpamya ko ari uburenganzira bwayimwe, ahubwo uraruzi nukuva muri ayo mateka biyumva bivuga nk'abarokore nk'ihanga, biyumva nka communauté, nk'umuryango ufite ikindi urusha iyindi miryango, izindi communauté begeranye cyane muri Espagne. Hari navuga ko buriya aba muri Catalogne bemera cyane kuruta n'abandi bo muri bice. Nicyo ngicyo kuko urabona ikindi gice gisigaye cya Espagne naho nibyo bihugu byagiye byegerana, ariko nk'abantu ba Castille ntabwo biyemera ku bandi bantu cyane, ariko abakatala biri mu muco wabo. Ni nkuko wasanga abagereki bubu nubwo bahuye n'ibibazo by'ubukungu barakiyumvamo nk'abantu bigeze kuyobora isi. Abakatala rero nabo bariyumvamo nk'abantu rwose mu mateka yabo bagiye biyubaka. Ariko iyo bije mu gihe cy'ubu ngubu cyavuba, hari ubwo bukungu, ariko hari n'icyo kintu cyo kuvuga ngo iyi Espagne turiho nk'igihugu hari igihe cyageze iradukandamiza kandi twitwa natwe ko turi muri Espagne. Ubwo ni mu gihe cya Franco, kuko yakoresheje imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bumvishe abakatala yuko bagomba guca bugufi bakaba abanya Espagne. Icyo kintu rero kiri mu mitwe y'abakurambere babo, kuko mu gihe cya Franco byari binabujijwe kwandika n'igitabo mu rurimi rw'Igikatala. Bamaze rero kubona ubwigenge basa naho bashaka bati none turashaka kuzamuka, cyangwa mwebwe ni munatureke tubi igihugu ukwacyo, ntimwongere kudushyira hamwe n'abandi. Ariko Emera bivuzeho ntabwo gushaka kwigenga ni kimwe, ariko kubibona baramutse banabihawe, arabivuze byabagora ni Burayi honyine, kuko icyo gihe gucuruza mu Bufaransa bufatanye na Catalogne ubwabyo byaba bimeze nk'uko igihugu cyo muri Afrika gidafitanye amasezerano n'Ubufaransa kijyana y'ibicuruzwa. Kujyana mu Butaliyane binyuze no mu nyanja byaba ari kimwe nuko Maroc yajyana ibicuruzwa mu Butaliyane niba nta masezerano bafitanye. Reka tubaze Senateri Shere kuko yabaye mu bihugu by'i Burayi. Senateri Aris aravuga ko mu gihe Catalogne yakwigenga kubona isoko byayigora cyane no muri biriya bihugu by'i Burayi. Ariko uko ubuyobozi bwa Catalogne nyine uriya perezida wabo bo bateganya ngo barigenga, ariko bari muri Union Européenne nyine mu muryango w'Uburayi, yuko n'ubundi barimwo bati ntabwo n'ubundi tuzavamo. Urumva ariko igihe waye igihugu ubundi igihugu cya Espagne ntabwo bivuga yuko ubusimbuye Espagne Catalogne izaba ari igihugu, ariko bo baravuga bati ntabwo tuzava mu muryango umwe n'Uburayi n'undi turimo. Ariko nanone wa muryango wemera Espagne. Urumva ko ubwo bisobanuye ko Catalogne ntabwo yabirimo. Yo abayobozi bavuga yuko bo baba barimo ntaho baje kuko n'ubundi barimo, ariko ntibishoboka. Kiba igihugu kigenga batangira gusaba kuba abanyamuryango b'ubumwe bw'i Burayi nk'uko igihugu kindi kitarimo uyu munsi cyatangira gusaba. Uyu witwa Bisama Severa agira ati no Espagne nikomeza kwanga ko intara ya Catalogne yigenga, ibi ntibizakurura amakimbirane hagati y'impande zombi, bityo bigatuma nazanye ngo Espagne yakoraga muri Catalogne zigabanuka. Sinkeka ko ibyo ngibyo byaho, kuko n'ubundi ufite imbaraga ni leta nkuru, kandi ubu ngubu mu myumvire yanjye wenda uko mbibona no mu ruhando mpuzamahanga na politike, njye mbona Catalogne ubu ngubu bigeze mu bihugu bikomeye mu isi, by'umwihariko kikaba impamvu yo kuraza amajoro benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu isi bareba umukino urebwa n'amamiliyoni y'abantu hirya no hino mu isi, ugahuza Real Madrid ndetse na FC Barcelona. Ariko bishobora guhinduka mu gihe cya vuba, ubwo no kuvuga ko ni igihe cyose intara ya Catalogne yakwigenga. Ibintu rero birashobora gukomera intara ya Catalogne isanzwe irimo FC
FC Barcelona ikomeje guharanira kwigenga nk'igihugu ikitandukanya na Espagne. Icyo gihe rero biramutse bikunze ibintu byarushaho gukomera mu mupira w'amaguru hariya mu gihugu cya Espagne, kuko ikipe ya FC Barcelona ntabwo yaba ikiba muri La Liga, ubwo hari ukundi byagenda. Ese ni ryari agace runaka gasaba ko kakwigenga biba byagenze bite muri rusange? Iyo referendum ibaye se yemerwa byagenze bite? Ingaruka mu buryo bwagutse iki cyemezo gishobora kugira kuri Espagne zo nizihe? Turabyinjiramo mu buryo burambuye tubisesengura, dufite ibyegeranyo bitandukanye, turi kumwe n'abatumirwa batandukanye basobanukiwe n'ibibera mu gihugu cya Espagne, birumvikana n'impuguke mu bya politiki kuko bari bikurikirana umunsi ku munsi. Senateri Uwisenga Charles, ikaze mu kiganiro isi ya none. Murakoze. Ikaze mu kiganiro, turi kumwe kandi na n'ubundi yakozwe n'abaturage atari benshi kuko n'ubwitabire bwa 42% n'ubwo abo bagiyeyo bayitoye kuri 90% bashaka kwigenga, ariko urumva ko hari n'abandi barenga 50 bagira muri 60 batagiye mu matora. Aho rero no kuvuga yuko harimo nanone abadashaka gutandukana n'igihugu cya Espagne. Ni ikibazo rusange muri tureba ibikomeje kubera hariya muri Espagne. Mbere yo kwenda twinjira mu mateka nyirizina aho ibintu byahereye, ari Sinizimana nk'impuguke mu birebana n'imiyoborere, ubona gute birimo kubera muri Espagne kurungo? Ngira ngo intara ya Catalogne kimwe ni twitango ni intara, ariko iwabo babyita ngo ni communauté autonome, ni ibice nka 17 cyangwa tubyita intara ziraba ari 17 zifite ubwigenge busa naho bufite aho bugarukira bucagasi. Zigira perezida, zikagira inteko ishinga amategeko, ariko amategeko bashyiraho abagomba kuba atavuguruzanya n'amategeko yashyizweho ku rwego rwa Espagne yose. Yenda nituza kureba uko kiriya gihugu cyagiye kikora kugeza Red Blue JD. Kandi nkomeze mbifurize ibihe byiza kuri mwese. Mwabyumvise twinjiye muri amasaha ikiganiro isi ya none, ikiganiro mukunda muri benshi, ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye ziba zikomeje kuvugwa cyane hirya no hino mu isi muri rusange. Kimwe mu biri kuvugwa cyane ni mu gihugu cya Espagne. Intara ya Catalonia muri Espagne imaze igihe kinini isaba ko yakwigenga igatandukanya na Espagne. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 habaye amatora ya referendum yitabiriye ku kigereranyo cya 42%, aha bigaragaza ko ubwitabire bwari hasi cyane. Ariko nubwo byagenze gutyo, abitabiriye ayo matora ya referendum abagera kuri 90% batoye bemeza ko intara yabo ya Catalonia yigenga. Iyi referendum yakurikiwe n'imyigaragambyo ikomeye yahitanye bamwe, abandi barakomereka, n'ubwo ibintu ntago byifashe neza. Espagne ntiyemera na gato ukwigenga kw'iyo ntara ya Catalonia. Hari bamwe mu babikurikiranira hafi bakurikirana ibibera muri kiriya gihugu cya Espagne bemeza ko mu gihe Catalonia yakwigenga byagira ingaruka nyinshi kandi zikomeye, ya muri politiki, ubukungu, imikino n'ibindi cyane. Wenda dufate urugero rwa hafi ruhise ruza nk'umupira w'amaguru. Iki gihugu cya Espagne ni kimwe muturuka hehe muri rusange, ku buryo intara yakwigenga Catalonia ikabikomeje kwibazwaho n'abatari bake hirya no hino mu isi. Hari abategetsi bakomeye mu isi bagiye bagaruka ku kwigenga kw'iyi ntara bavuga ibintu bitandukanye. Wenda mbere ko twinjira mu mateka mu buryo burambuye, Senateri Uwisenga Charles, usobanukiwe n'ibirana na politiki mpuzamahanga muri rusange, uko kwigenga kw'intara Catalonia hariya muri Espagne ubibona ute muri rusange? Ngira ngo ku cyumweru habaye referendum koko, ariko ugiye kureba unyuze no mu mateka usanga iriya ntara yagiye inshuro nyinshi ishaka kwigenga, kuko yagiye ibona n'ubwigenge bucagase nk'ibyo twita autonomy,
kuko ni mu turere tumwe twa Espagne dufite ubwigenge bucagase. Ntabwo rero ari ubwa mbere bashaka kwigenga, kuko no mu myaka yashize no kuva kera byagiye biba, ariko nanone itegeko ry'igihugu cya Espagne ntabwo ribyemera, ku buryo rero referendum bakoze nyine mwavuze yuko Aresi Nizeyimana. Aresi, kaze mu kiganiro. Murakoze. Ni impuguke mu bya politiki, turi kubeka na Emery Nzirabatinya. Emery, kaze mu kiganiro. Murakoze Federa. Ariko n'iki Espanyol uziho? Ndakizi. Ubwo radufasha kubyumva neza no kumva icyo bavuga mu rurimi rw'Icyesipanyol, aho tutarabasha kubyumva neza, bagira icyo batangaza kuri birebana na referendum mu ntara ya Catalonia. Turibuze kubyinjiramo mu buryo burambuye. Nimwe tugiye kubana kuri ingingo irebana n'igihugu cya Espagne n'ari amatora yo muri Catalonia muri rusange. Nje nk'isanzwe mu kiganiro Siano ndi Ferdinand Wimana, mu kanya gato turabara tubyinjiramo mu buryo burambuye. Twinjira mu kiganiro mu buryo burambuye, tureba mu by'ukuri ikibazo cyifashe gite, cyatewe n'iki, amateka